Na hipodromu u Sandžaku u Raškoviću organiziran je drugi memorijal u čast Hasiba Škrijelja. U okviru memorijala održane su 2 konjske trke. U trci na 1400 metara prvo mjesto osvojilo je grlo Čatri vlasnika braće Škrijelj, drugo mjesto osvojilo je grlo Only the Best vlasnika braće Hadžić i treće mjesto osvojilo je grlo Džingiz Khan vlasnika Dževada Smajovića. U trci na 1800 metara prvo mjesto osvojilo je grlo Aaron Black vlasnika braće Smajović, drugo mjesto osvojilo je grlo Ice of Silver vlasnika braće Škrijelj i treće mjesto osvojilo je grlo Roosevelt vlasnika Seke Bilalovića. Učesnici zadovoljni organizacijom istakli da se iz takmičenja u takmičenje napreduje te da očekuju da će se tim kontinuitetom i nastaviti. Pa organizacija je bila dobra, trka je bila korektna, znači start je bio korektan, grla su pokazala, znači eto taj je naš imao danas sreće, potrefio se što kažu njegov dan sve i mi smo stvarno prezadovoljni i presrećni, znači to je u ovoj sezoni drugi start, prvo mesto, znači biti ispred Alcatraza to je veliki uspeh. Mi to možemo znači da organizujemo jer s naših prostora naši konji zauzimaju prva mesta i u Beogradu i uzeli smo derbi, znači naši ljudi iz Sandžaka su uzeli derbi, prvi su bili znači Alići, drugi su bili Adnan Muratović, znači što je to treba da se sanja, znači da se uzme derbi i da bude čovjek, da učestvuje u derbiju. Ali eto, mi hvala Bogu uspevamo znači sa najboljim i budemo najbolji u najbolje. Tek sam počeo, nabavio prije 2 mjeseca. Hvala Bogu, organizacija ekstra, ovi Škrijelji, oni organizuju svake godine u čast svoga oca Rahmetli. Jaka grla, mene se posrećilo, što kaže Dževad, sam treći bio, nisam se nadao, mislio sam samo da učestvujem, da im pravim društvo. A moja milina učestvovat, vidjet, a još trenira svaki dan. Mene, kažem, što sam trenirao samo svaki dan, bilo mi je, evo, a ne da sam učestvovao. I još dođem do pehara s Božjom voljom, alhamdulillah. Organizatori poručili da će se memorijal Hasib Škrijelj organizirati u istom periodu svake naredne godine. Mi smo zadovoljni na ovu organizaciju, zadovoljni smo na ove učesnike i svima bi da se zahvalimo svim učesnicima, svim gostima, dobrodošli, tako da će ovo isto održavati u isto vreme i sljedeće godine ako Bog da, tako da pozivamo svija da bude u što većem broju, da malo ovo bude tradicionalno isto u ovom našim krajevima, da se održava ovakve skupovi, jer baš je bilo lijepo i danas ovdje u ovom prelijepom prostoru, ovim našim poljanama, tako da se svima zahvaljujemo i svi uvijek su nam dobrodošli. Omladina, iako dolazi iz dijaspore, poručuje da će oni nastaviti sa održavanjem ovih memorijala i očuvanjem ove tradicije. Ovo je mnogo zanimljivo za nas, ja to znam od malja, mnogo smo od Allahumete Elmidža, Siva Škilja, znamo uvijek je hajut trke konja, uvijek smo organizovali od malja, mnogo mi to znamo i to je ostalo baš interesantno za nas. Cijela emisija večeras na programu Sandžak televizije.